Basuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba. Amahoro y'Imana bane namwe by'umwihariko abari mu mujyi rwagati wa Kigali. Ni tariki 23 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Duherereye mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Nyamasheke aho ikigo kibogora Polytechnique hagiye kubera graduation y'abanyeshuri bagiye batandukanye mu byiciro bigiye bitandukanye. Ahangaha turi ku kibuga cya Matyazo cyangwa se ku kibuga hagiye kubera graduation kuri uyu munsi wa none, aho abanyeshuri batandukanye babukereye batumiye ababyeyi babo, batumiye abayobozi batandukanye. Ahangaha abantu ni benshi baturutse impande n'impande mu gihugu cy'u Rwanda aho bagiye kwizihiza ibirori byo gusoza amashuri ya bamwe basoje icyiciro cya kaminuza. Ahangaha harimo abashoje muri education, mu buganga, muri mu ndimi no mu zindi faculties zigiye zitandukanye. Ndahari nka Mr. Jean Ngugu kugira ngo mbere mbasha kubakurikirana amakuru gatanu kuri gatanu mbagezaho uko uyu muhango wose uri buze kugenda. Nkubwira ngo niba utarakora subscribe, like, share na comment kuri Iris Rwanda TV yikore maze ubashe kugendana natwe, ubundi ubashe kubona ibintu byose byiza cyangwa se amakuru aba agendanye n'isi tugezemo. Tuze kubana ntuze gucikwa. Murakoze cyane. All subjects for which you were enrolled, trained and assessed, I award you the Bachelor of Business Studies in Finance with honours. Congratulations. The Faculty of Health Sciences for this ceremony. Thank you. Kunoza umurimo dukora neza kandi vuba. Gusuhuza. Guhamagara mu mazina no gusekera abatugana. Kuvuga ukuri. Mushobora gukoma amashyi rwose niba mwishimiye. Graduates of the Faculty of Business and Development Studies who have fulfilled the academic requirement of the award, Bachelor of Science in Economics and Management with honors. Musabyimana Diogene, Ushimimana Annonciate, Ndashimye Salomo, Umubyaza uhawe impamyabushobozi n'ishuri rikuru ry'ububyaza bya Kibogora Polytechnique. Uhawe impamyabushobozi n'ishuri rikuru ry'ubuforomo n'ububyaza rya Kibogora Polytechnique riherereye mu murenge wa Kanjongo mu karere ka Nyamasheke intara y'Iburengerazuba. Twiyemeje kugirana igihango gikurikira n'Abanyarwanda. Twiyemeje indangagaciro zikurikira: kwakira neza abatugana no gukorera ku gihe, kugira ibanga ry'akazi, isuku mu kazi no ku mubiri, kwiyubaha no kubahana, kwishyira mu mwanya w'ubabaye, kwicisha bugufi, gushyira inyungu z'umurwayi imbere. The award of Bachelor Degree of Science in Rural Development with honors.
By virtue of the power conferred upon me by the Kibagora Polytechnic, and knowing that you satisfied all the academic requirements in all subjects for which you were enrolled, trained, and The award of Bachelor Degree of Science in Rural Development with honors. by virtue of the power conferred upon me by the Kibagora Polytechnic, and knowing that you satisfied all the academic requirements in all subjects for which you were enrolled, trained, and assessed, I award you the Bachelor of Science in Rural Development with honors. Congratulations. Thank you. Weva Sino Charles, Aingeni Charlotte, Yukusenge Chance, Cyubahiro Christian, Dusenge Yves, Dusengimana Clementine, Ihirwe Liberté Laurence Nobi, Imana Ishimwe Clementine, Iracyama Jahadine, Iradukunda Angelique, Irakomeye Kevin, Irera Brief, Ishimwe Jean-Claude, Ishimwe Ami Serge, Mahoro Consolé, Mane Rocha Marie Vianney, Basengesho Joseline, Mukaberwa Serafine, Mukamisha Esther, Mukamoranye Jeannette, Mukeshimana Alexiane, Musabyimana Emmanuel, Mushimimana Emima. Bachelor of Education in English and Swahili with honors. Abayisenga Valentine, Akayezu Fortune, Ayingeneye Francine. Ukuri no kugaragaza ibitagenda neza tugamije kubikosora gukora ibyo dushinzwe mu mwuka mwiza w'ikipe kwiyubakamo no kwigirira icyizere gukora ibyo dushinzwe twishakamo ibisubizo gusobanurira abarwayi uburwayi bwabo n'ibyo tubakorera kurinda icyahungabanya abatugana kwirinda icyahungabanya abatugana guhererekanya abarwayi n'imirimo twakoze igihe akazi gasozwa kirazira kwimika umuco wo kudahana kirazira guhishira ikibi icyo ari cyo cyose kirazira kuka inabi umurwayi kirazira kuka umurwayi inabi kirazira kumena ibanga ry'umurwayi kirazira kwemeza cyane cyane mu nyandiko ko wakoreye umurwayi ubufasha runaka kandi utabikoze murakoze cyane ndagira ngo bakomere amashyi ku bw'indahiro bakoze no gutanga serivisi nziza. Chancellor, sir, on behalf of the Senate, I have pleasure in presenting the graduates kurahira indahiro biyemeza gutanga serivisi nziza wabagana. Ndajya mvuga namwe musubiremo. Ndagira ngo basabe muzamure ikiganza cy'iburyo. Jewe Imana Donata Munganyinka Claudine
Nezerwa Mahoro Giselle, Ngirumuhire Albert, Niyitegeka Leonard, Niyodusenga Obed, Nsabimana Efron, Nyiragakuru Gaudence, Nyiramahoro Valentine, Nyiranduwamungu Anosiata, Nyiraneza Sara, Orasupo Fatia Koforora, Rukundo Moise, Umuhirwa Peace Clemence, Umutesi Jean-Marie Lorette, Uriwabo Antoinette, Utamuliza Jael, Uwamahoro Francine, Uwanyirigila Clémentine, Uwizeyimana Christine, Umubyeyi Trifoni. Chancellor, those are the graduates for the award for Bachelor of Science in General Nursing with honors. By virtue of the powers conferred upon me by the Kibagora Polytechnic, and knowing that you have satisfied all the academic requirements, The Faculty of Health Sciences for this ceremony. Thank you. Graduates of the Faculty of Business and Development Studies who have fulfilled the academic requirement of the award, Bachelor of Science in Economics and Management with honors. As I'm reading, they can please come forward. Dushimana Valens, Isubizo Zawadi Ange, Hagenimana Jerome, Ingabire Immaculée, Iratukunda Marie Grace, Irakomeye Emmanuel Gorian, Musabyimana Diogène, Ushimimana Annonciate, Ndashimye Salomon. and assess, I award you the Bachelor of Science in Economics and Management with honours. Well done. The next is the bachelor degree. Yosenga Marie Louise, Nizeyimana Maurice, Ibaziyaremye Syriac, Nyirarukundo Tamar, Tumukunde Marie Joyeuse, Umwanza Vugaye Shadrach, Yambabariye Beatrice. The award of Bachelor Degree of Science in Rural Development with honors. By virtue of the power conferred upon me by the Kibagora Polytechnic, and knowing that you satisfied all the academic requirements in all subjects for which you were enrolled, trained and assessed, I award you the Bachelor of Science in Rural Development with honours. Congratulations. Thank you. We have a senior Charles, Aingeni Charlotte, Gusekera Chance, Cyubahiro Christian, Dusenge Yves, Dusengimana Clémentine, Hirwe Liberté Hans Nobi, Imana Ishimwe Clémentine, Iracyama Jardine, Iradukunda Angelique, Irakomeye Kevin, Irera Brief, Ishimwe Jean-Claude, Ishimwe Ami Serge, Mahoro Consolé, Manirosha Marie Vianney, Masengesho Joséline, Mukaberwa Séraphine, Mukamisha Esther, Mukamoranye Jeannette, Mukeshimana Alexiane, Musabyimana Emmanuel, Mushimimana Emima. Conferred upon me by the Kibagora Polytechnic, and knowing that you satisfied all the academic requirements in all subjects for which you were enrolled, trained and assessed, I award you the Bachelor of Business Studies in Accounting with honours. Congratulations. All subjects for which you were enrolled, trained and assessed, I award you the Bachelor of Business Studies in Finance with honours. Congratulations. Graduate of the award of Bachelor of Business Studies
in cooperatives and small business management with honors. By virtue of the power conferred upon me by the Kibagora Polytechnic, and knowing that you satisfied all the academic requirements in all subjects for which you were enrolled, trained and assessed, I award you the Bachelor of Business Studies in Cooperative and Small Business Management with honors. Congratulations. Ndanyuzwe Fabrice, ndiho kubwayo Emmanuel, Nirere Louise, Niyitegeka Bernardin, niyo nagize Esperance, niyo nkuru Ansi, niyo nshuti David, niyo rugira Jacques, Nsabayesu Ignace, Nsengiyumva Jean Baptiste, Nteziryayo Alphonse, nyina w'umuntu Munezero Gabriel, Nyirandungutse Sara, Nzamukoshinka Divine, Nzasabimfura Thomas, Senani Thomas, Sikugabo Venant, Sinamenyi Jean-Baptiste, and Uwizeyimana Aimable. Chancellor Sir, those are the graduates for the award of Bachelor of Arts in Theology with honors. By virtue of the power conferred upon me by the Kibagora Polytechnic, and knowing that you satisfied all the academic requirements in all subjects for which you were enrolled, trained and assessed, I award you the Bachelor in Theology with honors. Congratulations. Power conferred upon me by the Kibagora Polytechnic, and knowing that you satisfied all the academic requirements in all subjects for which you were enrolled, trained and assessed, I award you the postgraduate diploma in theology. Congratulations. By virtue of the power conferred upon me by the Kibagora Polytechnic, and knowing that you satisfied all the academic requirements in all subjects for which you were enrolled, trained and assessed, I award you the Bachelor of Education in English and French with honors. Congratulations. By virtue of the power conferred upon me by the Kibagora Polytechnic, and knowing that you satisfied all the academic requirements in all subjects for which you were enrolled, trained and assessed, I award you the Bachelor of Education in English and Kinyarwanda with honors. Congratulations. Bachelor of Education in English and Swahili with honors. Abayisenga Valentine, Akayezu Fortune, Ayingeneye Francine, Yesu, Iradukunda Philippe, Iramunda Sylvestre, Ishimwe Pascal, Ishimwe Adade, Mugeni Nadine, Muhire Donatien, Muhoza Christine, Ndayisenga Vianney, Ndayishimiye Gabriel, Ndikubwimana Jean Bernard, Ngendahayo Jean, Ngendahimana Theodore, Ngorogosa Aimé Franck, Nikuze Florence, Nikuze Donata, Nishimwe Jean Paul, Nirize Emmanuel, Nifasha Judith, Nigena Foyi, Nigena Jean Bosco, Nigena Uhumure Pacifique, Nitegeka Esther, Nitegeka Tuza Samuel,